meghalayapost.news. Kawai ke bos ke bakit kemba sau pongot kinong let jinglet na India kelahap ha kawai gawa belatip kum kawa Marsyangdi kebadan ha tanahun distrik jengkari Nipar bat ha ketiga jingja khat sangut kibreu kila adu no ya ke jingim bat khandrengot kiwai pat kila mensaujur kene ke jingja kelajah next step ha keba ketiga bos kebadan yu number UPFT nyon reu arlai kadang mi na pokra banlet cakat mandu Henry andapoi ha kithan aina pahara jangka tanahun distrik ketiga bos kelahap syaketiga wa na kaleng Pulit kidang pelong ya ke jingpelaj im ya kibreu ki Ngut Mynsaw buat kebadan hapo ketiga bos Đấy. Öfkeliyce alıyor önce. Oh. एउटा लेडिज पनि लिएर आएछ लेडिज meghalayapost.news.